lapha sihloniphe Nkosi abantwana basizikulu bakhona phakathi kwethu sibingelele zonke ezisuka endaweni ezahlukahlukene basuka kude phansi koMabheki koThekwini bakhona la ekhaya kwaNdlovu beze ukuzonandisa beze ukuzobuka umcimbi omuhle kangaka umemulo wendodakazi yala ekhaya kaNdlovu uThapsile Ndlovu Lomi phambi kwenu uMpontane uyakhama lakhophuza uyinjambokozo induna yakulesi sigodi umede lesi sigodi singaphansi kwenkosi yakwaNyawo njengoba sikhona lapha siyayithoba kakhulu ebukhosini sibonga kakhulu umshana into asenzele yona ngingawabeka nje ngingahlonisi ukuthi okokuqala nqa kulesi sigodi kwenzeka into enjengaleyo ngaleskhathi kuyimini iphoyisa mhlambe angiphakamisi kodwa nje ngiyakuthokozela lokho ngiyacela ukuthi